3 ماشین بارکش پر از انگیش به منطقه باختر ولایت خاتون وارد گشت. این کاروان ماشین‌ها که طبق دستور سروری دولت بهره تامین اهالی به مواد سوخت و پایین بردن ارزش انگیش سنگ در بازارهای ولایت روی کار آمده بود، خاطر ساکنان خاتون زمین را شاد و مسرور نمود. در این روز هوای سرد و خنک برای مردم بسیار حالت آسونی یاردم کردند، چنانچه با یک هفته پیش روزای گرم بود 1 کیلو همین کمره 130 خریدیم. امروز در هوای بارون و سرد و خنک الکی ببینه برادر عزیز که به 70 دیرم آورده برای مردم اینجا یاردم کرده شدن. ببین که چخیل با کمری خوبه. ما بردیم خاک خالی بود، اینا حاضر نگاه که چخیل با صفت اعلی و با شرایط خوب برای مردم حیا کردن. کار داشتم، من دیدم که یک کمر فرستاده بودم به نرخ دسترس ارزان، اینا گرفته نظر به بازار ارزانتر. بازار 270 گرفته بودیم. امروز 70 گرفته ارزان شده. با ادعای ساکنان روی کار آوردن این اقدام نجیب یعنی یارمارک فروش انگیش واقعا دلیل آن است که ما سروری خیرتمند و دوراندیش داریم که همیشه در فکر بهبودی زندگی خلق خود است، چون یارمارک امروزه برای ایشان امکانیت فراهم آورد تا 3 نوع انگیش را با ارزش از 50 درم تا به 1 سومانی خریداری نمایند. وزارت صنعت تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان کارخانه بود دولتی انگیش تاجیک با کارخانه‌های زیرتابه خود یارمارک فروش انگشتی وطنی را راه اندازی نموده. در مرحله اول در ولایت شهر ناحیه‌های ولایت ختلان آغاز نموده. از کانهای انگشتی وطنی کارخانه فرعی شخت ایفان یغناب، جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیتش محدود تلک و ریسورس، کارخانه فرعی کان انگشت زیدی، کارخانه جمعیت سهامی کشوده انگشت شهر اسفره و جمعیت سهامی کشوده انگشت کمراب راه اندازی کرده شده است. مقصد اساسی این به تنظیم در آوردن نرخ فروش انگشت در قلمرو جمهوری تاجیکستان می باشد. با گفته مسئولین این یارمارک فروش انگیش سنگ وطنی در مرحله اول از شهر و نواحی ولایت ختلان آغاز گشت، اما در نظر است که چنین اقدام در دیگر مناطق جمهوری نیز راه اندازی شود، چون حکومت مملکت با این وسیله از ساکنان دعوت به عمل می آورد تا در صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق سهم گذار باشند. همین که گذشته سبودم که کمرا را دیدم، کمر نظر به نرخ بازار 1 برابر ارزان، 1 سوم 20 1 سوم 30 بازار در 70 درم 65 درم فروخته است. از حکومت جمهوری تاجیکستان می‌ندار هستیم که در این وقت ضروری همین کمرا به نرخ ارزان به خلق مهیا کرد. هرچند در این روز تنها ساکنان گرد و اطراف باختر توانستند این مواد سوخت را با نرخ دسترس خریداری نمایند، اما امید است استقامت کنندگان دیگر شهر و نواحی ولایت نیز از این یارمارک فروش بی بهره نمانند، زیرا طبق نقشه این ماشین‌های بارکش به دیگر شهر و نواحی ولایت نیز راه سپار گشته برای مردم انگشت خوش‌صفت وطنی را با ارزش کمتر از نرخ و نمای بازار پیشنهاد خواهند کرد. نیروگاه برق آبی سربند از انشاءات مهم گیدروانرژتیکی تاجیکستان به حساب می رود. تجدید این نیروگاه محض دوامی سالهای صاحب استقلالی دولت در اساس تطبیق سیاست انرژتیکی رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان و تلاش‌های پیوسته و کم نظیر رهبر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شد. از رفت تطبیق این لایحه در نیروگاه برق آبی سربند همکاران ما گزارش می‌دهند. اقتداری لایحه‌ای این انشاءات مهم گیدروانرژتیکی مملکت نیروگاه برق آبی سربند 240 مگاوات را تشکیل می‌دهد، اما آن در نتیجه فعالیت طولانی اقتداری موجوده خود را از دست داده همگی با توانایی 160 مگاوات فعالیت می‌کرد. باید ذکر نمود که با شرافت آرامی و ثبات جامعه، فضای مساعد اینوستیسیونی کشور و با دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت بهتر نمودن فعالیت ساحه انرژتیک تمام چاره‌ها اندیشیده شده با جلب سرمایه بین‌المللی تطبیق یک قطار لایحه‌ها در سلسله نیروگاه‌های برق آبی وخش سامان یافت. 22 سپتامبر سال 2020 دو اگریگات نیروگاه برق آبی سربند بعد از تجدید به کار درآورده شد. قبلا یک اگریگات دیگر این انشاءات در سال 2018 بعد نوسازی به استفاده بری داده شده بود. اقتدار لایحه‌ای آن پیش از تجدید 240 مگاوات را تشکیل میداد. عین حال باشد پس از تجدید از نوسازی نیروگاه اقتدار لایحه‌ای آن به 270 مگاوات رسیده است. قید نمودن به مورد است که عین حال در نیروگاه تجدید و از نوسازی گنراتورهای رقم 1 و 3 ادامه داشته
таҷдиди азнавсозии генераторҳои дуюму панҷум шашум ба пуррагӣ ба итмом расонда шудааст. ҳамчунин дар силсилаи нерӯгоҳи барқии обӣ бахш аз 3 нерӯгоҳ иборат буда. ин ҳам бошад нерӯгоҳи рақами 4 нерӯгоҳи шаршара ва нерӯгоҳи рақами 5 нерӯгоҳи сарбанд ва нерӯгоҳи рақами 6 ин нерӯгоҳи марказӣ мебошад. сохтмони нерӯгоҳи мазкур дар соли 1956 оғоз гардида аввалин агрегати он соли 1962 ба кор дароварда шудааст. бинобар сабаби истифодабарии тӯлонӣ қисми зиёди таҷҳизоти электромеханикӣ ва гидромеханикии нерӯгоҳ ва дастгоҳҳои тақсимкунандаи кушодаи он фарсуда шуда буданд. ҳамчунин бо сабаби аз кор мондани системаи назорат ва танзими баландшавии об солҳои 1993 ва 1994 агрегати дуюм қисман зери об монда буд. агрегатҳои нерӯгоҳ кӯҳна буда қисмҳои эҳтиётии онҳо аз истеҳсолот баромада буданд. бо дар назардошти ҳолатҳои зикргардида ва аҳамияти стратегӣ доштани нерӯгоҳи мазкур ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пурра барқарор намудани ин иншоот моҳи декабри соли 2013 бо бонки рушди осиё созишномаи грантиро ба маблағи 136 миллион доллари амрикоӣ ба имзо расонид. мақсади асосии лоиҳа баландбардоштани иқтидори нерӯгоҳ, таъмини кори мунтазам ва самаранокии он, мувофиқ намудани фаъолияти нерӯгоҳ ба стандартҳои муосири техникӣ ва зиёд намудани муҳлати истифодабарии он ба шумор меравад. донишкадаи энергетикии тоҷикистон дар омода намудани мутахассисони баландпояи соҳаи энергетика ва сохтмони иншооти гидротехникии кишвар саҳми муносиб дорад. имрӯз дастпарварони ин донишкада дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва бунёди иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат фаъолият намуда истоданд. шароити мавҷуда дар донишкадаи мазкур имкон фароҳам меорад ки сатҳи таълим сифаташ хуб ба роҳ монда шуда малакаи тахассусии донишомӯзон баланд бардошта шавад. ҳамкорони мо аз фаъолияти ин боргоҳ гузориш омода карданд. донишкадаи энергетикии тоҷикистон воқеъ дар вилояти хатлон аз умраи он муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти олии мамлакат пурра аз навсозӣ гардида дар он тамоми шароиту имконоти муосири донишомӯзӣ муҳайё карда шудааст. феълан дар донишкада аз рӯи 19 ихтисос дар соҳаи энергетика ва сохтмони иншооти гидротехникӣ 2164 нафар донишҷӯён таҳсил менамоянд, ки ҳамаи ихтисосҳои интихоб намудаи онҳо дар бозори меҳнат серхаридор мебошанд. барои дарёфти мутахассисони болаёқат ва сохтани лавҳаҳои озмоишӣ соли равон дар донишкада маркази илмии инноватсионӣ ва рушди истеъдодҳо таъсис дода шуд, ки имрӯз аз он донишҷӯёну аспирантон васеъ истифода мебаранд. дар ин маркази инноватсионӣ ва рушди истеъдодҳо донишҷӯён ва устодоне ки ба корҳои илмӣ машғул мешаванд самараи хуб дида донишу малакаи худро боз ҳам инкишоф медиҳанд. ҳамчунин дар маркази инноватсионӣ ва парки технологии донишкадаи энергетикии тоҷикистон ҷаласаҳои шӯрои олимон, ҷаласаҳои шӯрои таълимии методии донишкада ва дигар ҷаласаҳои илмӣ гузаронида мешавад. дар маркази мазкур на танҳо мо ба сохтани лавҳаҳои озмоишӣ машғулем, инчунин он идеяҳое ки аз ҷониби доираҳои илмии донишкада пешниҳод мегарданд имрӯз дар маркази мазкур ба амалият татбиқ мегарданд. ҳамчунин дар маркази мазкур ҷамъияти илмии донишҷӯён инчунин маҳфили илмии донишҷӯён амал менамояд, ки он ихтироъ он идеяҳои беҳтарин дар ин ҷо интихоб намуда ба озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сатҳи маҳаллӣ пешниҳод мегардад. ташкили маркази илмии инноватсионӣ ва рушди истеъдодҳо самаровар гардид, зеро имсол аз донишкада 10 нафаре ки дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда буданд, 5 нафари онҳо баъди ишғоли ҷойҳои аввалу дуввум ба даври ҷумҳуриявии озмун рохат гирифтанду сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. ҳамзамон ихтироъоти иштирокчиёни озмун ҳамчун аёният дар синфхонаҳову паркҳои технологӣ гузошта шуда дигар донишҷӯён аз онҳо баҳравар мегарданд. ман Сайшозда Сулаймон, донишҷӯи курси 4 донишгоҳи энергетикии тоҷикистон, ғолиби даври вилояти озмуни илми фуруғи маърифат ва гирандаи ҷойи ифтихории даври ҷумҳуриявии ҳамин озмун мебошам. ихтироъ кардаи мо бо ҳамроҳии роҳбарам Қосими Бахтиёр ин муҳаррики магнитоэлектрикӣ барои истеҳсоли қубурҳо бепайванд дар дастгоҳи пиргирӣ мебошад, ки бо фармоиши корхонаи қобулбарии шаҳри Челябинск Федератсияи Русия мо ҳамеро сохтем. муҳаррики мо дар тавонаиш 275 мегаватт буда
вазни умаш 300 тонна бошад. Фарқият ҳамин муҳаррики мо назар ба дигар муҳаррикҳо ҳамин аст ки мисол ҳамин муҳаррики ихтиёрнамудаи мо дар ҳамин тавонои муҳаррикҳое ки ҳоло ихтиёр шудаанд кор мекунанд, масалан муҳаррикҳои астихонии синхронӣ, дар ҳамин тавонои онҳо ҳам ҷои зиёда ишғол менамоянд ва ҳам нархи хеле қимат доранд. ихтироъкорие ки мо бо шогирди худ кардем, ин генератор бо ангизишаш омехта буда дар ин ҷаҳон қариб ки пазироӣ надорад. Генераторе ки шумо ҳоло дар доскаи электронӣ мебинед, ин бо тавоноии 3 киловатт ва шиддати истеҳсолиш 220 волт буда, даври гардишаш 350 давр дақиқа мебошад. Генератор дар дохили об меистад. Бе хароҷоти зиёдатӣ мо метавонем ки генератор насб кунем, мо метавонем экологияро вайрон накунем. ин барои релефи кишварамон Тоҷикистон хеле мутобиқ аст. коэффициенти кори файдонок генератори мо нисбати дигар генераторҳое ки истифода мебурданд баланд мебошад ва инчунин дар генераторҳои пешина дар турбина бисёр талафот ба назар мерасед ки инро мо ба назар гирифта сохти конструксионӣ баъзе қисматҳои онро тағйир дода талафоти механикӣ ва гидравликии онро кам кардем ва қариб ки вуҷуд надорад ва генератори моро мо метавонем дар ҷойҳое истифода барем ки дар онҳо фиристодани нерӯи барқ хеле ҳам душвор мебошад ва аз ҷиҳати иқтисодӣ иҷозат дода намешавад ва мо метавонем чунин намуди генераторҳоро истифода барем. ҷаҳонгири абдулвоҳид аз умраи он омӯзгорони ҷавони лаёқатманд ва ихтироъкори донишкада аст ки аз 5 дастгоҳи ихтироъ намудааш дутои он имрӯзҳо дар истеҳсолот қарор дорад. яке аз ихтирои ӯ ин дастгоҳ барои хизматрасонии хатҳои интиқоли барқии баландшиддат ва иваз намудани изоляторҳои хатҳои нуқсондори барқӣ мебошад ки аз чанд ҷиҳат корро дар ин соҳа осон намудааст. пеш аз оне ки ин дастгоҳ сохта ба истифода дода шавад, пеш аз он кор ба тарзи дигар сурат мегирифт ва дар ҳангоми ба дигар усул кор намудани кормандон вақти зиёди корӣ ва инчунин хатарнокии корманд ва сифати кор на он қадар хуб буд ва ҳама инро мо ба инобат гирифта дастгоҳро сохтем ки метавонад ҳам кори корманда бехатар намеяд ва дар баробари ин вақти онро камтар сарфа намеяд ва ҳамзамон кори босифатро дар хатҳои интиқоли барқ таъмин намояд. Чун ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад ки 98% нерӯи истеҳсол мекардаги он аз нерӯҳои барқи обӣ мебошад ва бар замми ин мавқеи релефии ҷумҳурии мо гуногун мебошад ва 93% моро кӯҳҳо ташкил медиҳад ва вақте ки мо хатҳои интиқоли барқро аз нуқтаи истеҳсолкунанда ба нуқтаи истеъмолкунанда интиқол метавонем, ҳама вақт онҳо ба тариқи кӯҳҳо ёки дохили дараҳо мегузарад ва яке аз ихтироъотҳои ман рабт дорад ба худи ҳамин чиз ва барои он ки дар ҳамин нуқтаҳои душворгузари кӯҳӣ ки дар он ҷо талафоти шиддат ба назар мерасад ва барои паст кардани сатҳи талафоти шиддат дар хатҳои интиқоли барқӣ ҳангоми гузаштан ба кӯҳҳо мебошад. ба гуфти омӯзгорони муассиса қаблан лавҳаҳои озмоишӣ барои фанҳои таълимӣ аз хориҷи кишвар ворид мегардид. бо даст додани имконият ва пайдо гардидани соҳибистеъдодҳо марҳила ба марҳила ин мушкилиҳо бартараф шуда истодааст. пештар донишкада аз хориҷи кишвар хусусан аз Федератсияи Россия стендҳои озмоиширо аз фанҳои тахассусӣ ворид мекард. боиси ифтихор аст ки имрӯз кадрҳои ҷавони донишкада бо донишҷӯёни лаёқатманд ба сохтани стендҳои озмоишӣ аз фанҳои тахассусӣ низ машғул мебошанд. стенде ки шумо айни ҳол мебинед стенди сарфакории нерӯ дар низоми равшанкунии барқӣ мебошад. чӣ хеле ки медонем яке аз ҳадафҳои стратегии ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. мо оиди ин масъала як стенд сохтем сарфакории нерӯ дар низоми равшанкунии барқӣ аст ки дар ин мо метавонем ба таври автоматӣ низоми рӯшноидиҳандаҳои электрикиро идора кунем. баҳри боз ҳам боло бардоштани малакаи касбии омӯзгорони ҷавон ва такмили ихтисоси онҳо раёсати донишкада чораҳои зарурӣ андешида ҳамасола онҳоро барои таҳқиқи корҳои илмии амалияшон ба бахшҳои аспирантураи муассисаҳои олии хориҷи кишвар мефиристад. аз рӯи маълумот донишкада бо 49 муассисаи олии хориҷи кишвар оид ба ҳамкориҳои илмӣ, табодули таҷрибаи омӯзгорон, таҳияи маводҳои дарсӣ, таҳсил дар аспирантура, кормӯзи илмӣ ва педагогӣ шартномаҳои муштарак дорад. гузориши Хуршеди Абдуалим Абдурозиқ Маҳаммадшоев барои барномаи иттилоотии Навид аз вилояти Хатлон. тоҷикистонро ҳавои ноустувор фаро гирифт. дар натиҷаи пастшавии ҳарорати ҳаво дар аксар минтақаҳои ҷумҳурӣ барфу борон борид. обу ҳавошиносони кишвар мегӯянд ки ҳавои ноустувор дар мамлакат боз чанд рӯзи дигар боқӣ хоҳад монд. ҳамкоронамон дар ин бора гузориш медиҳанд.
روز 14 دکبر وضع هوا در تاجیکستان یکباره نااستوار گردید و به جمهوری هوایی نمناک و سرد وارد شد. همین گونه حرارت هوا در کشور پایان فرآمد و برف بارید. طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور، نااستواری وضع هوا در تاجیکستان تا 15 دکبر ادامه کرده، بعداً بارشات قطع می‌گردد. در ولایت ختلون روز 15 دکبر هوای تغییریابنده در بعضی ناحیه‌ها بردنی بارشات سوز باقی می‌ماند و حرارت هوا در این دوره در وادی‌ها هوا شبانه تا 1.6 درجه خنک، روزانه باشد 2.7 درجه گرم می شود. در قطارکوه‌های ولایت ختلون هوا شبانه تا 2.7 درجه خنک، روزانه باشد از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم. در ولایت سوخ روز 14 دکبر در وادی‌ها باران بدن به برف مبدل می گردد. در منطقه‌های کوهی باشد بردنی برف. روز 15 دکبر تنها شبانه در بعضی منطقه‌های کوهی بردنی برف سوز باقی می ماند. روزانه الکی بردنی بارشات‌ها قطع می گردد. با سبب صاف شدن هوا شبانه حرارت هوا پست می‌گردد. در وادی‌های ولایت سوخ هوا شبانه 1.6 درجه خنک، روزانه باشد تا 1.6 درجه گرمی در نظر است. بعداً روزهای 17 و 18 دکبر باز حرارت هوا کمی گرم می‌شود. حرارت روزانه در ولایت سوخ تا 6-11 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 15 دکبر بردنی بارشات‌های سوز باقی میماند، یعنی که در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت هوا شبانه 2.7 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 8-13 درجه خنک می شود. روزانه باشد 0.5 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 0.5 درجه گرمی در نظر است. در شرق همین ولایت هوا شبانه 17-22 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 25 درجه خنک می شود. روزانه باشد 6-11 درجه خنکی در نظر است، در بعضی ناحیه‌ها تا 10-15 درجه خنک می شود. همچنین در ناحیه‌های توبه مرکز و شهر دوشنبه نیز 15 دکبر هوا تغییریابنده پیشگویی می شود. با اطلاع متخصصان وضع هوا در مملکت روزهای 17 و 18 دکبر دوباره بهتر شده، حرارت هوا بالا خواهد رفت. با گفته آنها بارشات در منطقه‌های کوهی مملکت با پسشوی حرارت و فرآمدن تمن سبب می گردد. از این رو از ساکنان کشور خصوصا رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که هنگام سفر احتیاطکار باشند. бемории ҳамагири COVID-19 дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии давлатҳои ҷаҳон таъсири манфии хешро расонид ки ҷумҳурии Тоҷикистон низ чун узви ҷомеаи ҷаҳон аз ин ҷараён дар канор намонд. хушбахтона мардуми Тоҷикистон дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои зидди буҳронии ҳукумати мамлакат аз ин варта раҳоӣ ёфт. вобаста ба мавзӯи вазъи низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус дар донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ баргузор шуд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ баргузории конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ дар мавзӯи вазъи низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус доираи васеъи олимону донишмандон, устодони донишгоҳҳо ва кормандону мутахассисони соҳаи бонкдорию ташкилотҳои молиявию қарзиро ба ҳам овард. нахуст пас аз пазироии самимии ҳайати меҳмонон аз намоиши дастовардҳои бонкҳо, ташкилотҳои қарзӣ ва донишгоҳи давлатии Кулоб дидан намуданд. тибқи тартиби кори конференсия вохӯрии донишҷӯён бо мутахассисони соҳаи молиявию қарзӣ дар шакли саволу ҷавоб доир шуд. донишҷӯён аз суҳбати илмии мутахассисон барои такмилӣ савияи донишашон натиҷаҳои мусбӣ бардошт намуданд. конференсияи имрӯзаи мо аз ду бахш иборат аст. бахши якум рушди хизматрасонии бонкӣ дар давраи пандемия COVID-19 ва бахши дуюм бошад самтҳои асосии сиёсати рушди соҳибкорӣ, саноат ва хизматрасонӣ мебошад. тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар давраи пандемия COVID-19 ташкилотҳои қарзӣ на он қадар рушд кард, чаро ки худи ими беморӣ таъсири худро расонид. бо вуҷуди ин ташкилотҳои қарзӣ хизматрасонии худро ба аҳолӣ таъмин карда тавонистанд. баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ бори дигар олимону мутахассисонро водор месозад ки дар таҳлилу омӯзиши буҳронҳои ба вуҷудомада ва муайяну амалисозии тадбирҳои зидди буҳронӣ чораҷӯӣ намуда, дар таҳияи дастуроти илмӣ ва барномаҳои наву инноватсионӣ мусоидат намоянд. садорати факултети молиявии иқтисодӣ тасмим гирифтанд ки имрӯз як конфронси ҷумҳуриявӣ дар донишгоҳи давлатии Кулоб баргузор намоем. ин бори дигар як такон мебахшад ба корҳои илмӣ тадқиқотии омӯзгорон ки барои дар оянда боз ҳам ҳалли проблемаҳои соҳаи молияро дурусттар дарк намудан ва банд шудан барои пешгирии масалан проблемаҳои
макроэкономика дар ҷумҳурии мо ки масалан беқурбшавии пул аст, албатта як заминаи мусоид фароҳам меёрад. Албатта зимни идомаи ҷаласаи илмӣ дар толори фарҳангии донишгоҳ баромаду маърузаҳои илмии мутахассисон дар мавзӯъҳои тадбирҳои зидди буҳронии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити паҳншавии бемории COVID-19, таъсири буҳрони молиявии иқтисоди ҷаҳони пасокоронавирусӣ ба хоҷагии миллии ҷумҳурии тоҷикистон, рушди хизматрасониҳои нави бонкӣ дар давраи пандемия, мавқеъ ва нақши низоми бонкиву молиявӣ дар рушди содирот, таъмини асосҳои институтсионалии бехатарии иқтисодии фаъолияти бонкҳо дар шароити муосир пешниҳод гардиданд. ҳамчунин ки асосидори усули ваҳдати миллӣ пешрои миллат мунтазам дар суханронияшон оид ба муҳимияти ҳамкории илм бо истеҳсол таъкид менамоянд. Дар ин ҷо мо имрӯз шоҳиди дар амал татбиқ шудани ин сиёсат гаштем ки дар ин конфронс байни олимон ва нафароне ки дар амал кор мекунанд як баҳси бениҳоят мубрам ва як баҳси бениҳоят саривақтӣ баргузор гардид ва аз мушкилоти якдигар, мушкилоте ки дар соҳаи илм аст ва мушкилоте ки дар ташкилотҳои қарзӣ аст, байни ҳамдигар табодули андеша карданд ва барои ҳалли ин мушкилотҳо ба хулосаҳои амиқ омаданд ва конфронс дар сатҳи бениҳоят хуб баргузор гардида истодааст. дар ҷараёни пешниҳоди маърузаҳо қайд карда шуд ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди сиёсати мустақили пулию қарзӣ ва таҳкими низоми бонкдории миллӣ нақши мондагор доранд. маърузаву мақолаҳои илмии баррасишуда дар рушди минбаъдаи низоми бонкии мамлакат ҳамчун дастури методӣ ва тавсияҳои илмӣ кӯмак хоҳанд намуд. дар қисмати хотимавӣ барои пешниҳоди беҳтарин маърузаҳои илмӣ ба баромадкунандагон ва ба як қатор роҳбарону намояндагони бонкҳо ва ташкилотҳои молиявию қарзӣ ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи бонкдорӣ ва иқтисодиёти мамлакат тӯҳфаву сипосномаҳо тақдим карда шуд. дар ҳошияи равобити маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон, кордори сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон Чен Дайвен аз ин марказ боздид намуд. ҳамчунин дар доираи ин чорабинӣ меҳмонон бо фаъолияти маркази омӯзишии Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон шинос шуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. зимни ташрифи расмӣ нахуст кордори сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон аз маркази омӯзишии Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон ва маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон дидан намуд. маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон аз моҳи феврали соли ҷорӣ фаъолият менамояд. дар тӯли 9 моҳи фаъолияти марказ як қатор чорабиниҳои илмӣ, амалӣ ва фарҳангӣ баргузор гардиданд ки заминаи асосии мустаҳкам гардидани пояҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳо миёни давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай мебошанд. барои рушди фаъолияти марказ шарикони хориҷӣ аз ҷумла ҷумҳурии мардумии Чин дар мувофиқа бо дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҳамкориҳои тарафайн барои ҷиҳозонидани утоқҳои корӣ ба марказ ба маблағи 529331 сомонӣ таҷҳизоти техникӣ кӯмак намуд. дар давраи қариб як соли фаъолият марказ аллакай бо якчанд ташкилотҳои хориҷӣ, ташкилотҳое ки аз давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай мебошанд, шартномаҳои ҳамкорӣ бастанд ва як қатор чорабиниҳои муштаракро доир ҳам намуданд ва имрӯз аз ҷониби сафорати ҷумҳурии мардумии Чин ба утоқҳои кории маркази мазкур як миқдор техникаву технологияи ҳозиразамон дастрас гардиданд ва утоқҳои корӣ муҷаҳҳаз гардониданд то ин ки фаъолияти минбаъдаи марказ боз ҳам пурсамараттар гардад. дар қисмати дуюми чорабинӣ директори марказ Абдухалил Ғафурзода иброз дошт ки созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумлаи созмонҳои минтақавию ҷаҳонист ки маҳз барои ҳамкориву ҳамгироӣ ва ҳалли қазияҳои меҳварии давлатҳои ҷануби Осиё, Осиёи марказӣ ва дигар манотиқ таъсис ёфтааст. новобаста аз он ки созмони мазкур ҷавон аст, дар 20 соли фаъолияти худ тавонист давраи рушдро бо муваффақият гузашта дар фазои истиқлоли давлатҳои аъзо имконияти зиёдеро таъмин созад. ҳамчунин дар идомаи ин тадбир кордори сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон ба ҳозирин дарси кушод гузаронида дар доираи он вобаста ба фаъолияти созмон ва натиҷаҳои шӯрои навбатии сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ибрози андеша намуд. зимни тадбири мазкур ҷонибҳо оид ба дурнамои фаъолияти марказ, ташаббусҳои он ва ҳамкориҳои марказ бо котиботи созмони ҳамкории Шанхай мубодилаи афкор карданд.
дар доираи корҳои ободониву созандагӣ дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух бунёди коргоҳи коркарди партовҳои сахти маишӣ идома дорад. Сохтмони корхонаи нав соли 2020 оғоз гардида буд. Ба иттилои ҳамкори минтақавии мо Хосият Худоербекзода иншооти мазкур рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. Тафсилот дар ин хусус. корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Хорух кайҳо боз ба сохтмони чунин иншооти замонавӣ ниёз дошт. Корҳои бунёдӣ дар ин сохтмон 1 июни соли 2020 оғоз гардида, ширкати Хаят Груп барои пешбурди корҳои сохтмонӣ ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди таҳҷоии назрӣ, бунёд, хок ва идораҳои дигари дахлидорро ҷалб намуд. Новобаста аз паҳншавии касалии сироятии COVID-19 корҳои сохтмонӣ мутобиқи талаботи замон бо сифати баланд идома ёфта, имрӯзҳо ин иншооти муҳим омодаи истифодабарӣ қарор дорад. Иншоот ба тамоми талаботи замони муосир ҷавобгӯ буда, партовҳои маишӣ тавассути нақлиёти борбардор вориди корхона гардонида шуда, пас аз бор кашидани он дохили майдони муайяншуда ки масоҳати беш аз 3 гектарро дар бар мегирад гардонида мешавад. Сипас нақлиёт бо маҳлулҳои махсуси химиёвӣ тамиз карда шуда корхонаро тарк хоҳад намуд. Дар як вақт оби эҳтимолии партовҳо тавассути қубур ба иншооти дигари махсус гардонида шуда интиқол меёбанд. Дар иншооти бинои маъмурӣ тамоми шароити корӣ иборат аз утоқҳо бо ҷои обозӣ, таъмин бо манбаъҳои гармидиҳӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунон барои нигаҳдошти нақлиёт мошинсарой бунёд гардид. Бо назардошти идомаи марҳилаи дуввуми сохтмон дар ин ҷо трансформатори барқӣ бо тавоноии 160 киловатт ва дизели барқӣ бо тавоноии 80 киловатт-соат насб карда шуданд. Из-за пандемии мы начали на 3-4 месяца поздно начали, но мы по проекту должны были закончить 21 ноября, 31 ноября. Мы вовремя закончили проект. По проекту здесь 5 гектаров полигона находится, он рассчитан на 15 лет обработки и собрания мусора. И потом рассчитано, что здесь будет вторая фаза. По второй фазе будет и обработка мусора тоже рассчитано, что будет обработка мусора. Здесь мы построили административное здание, находится гаражное здание, проходная находится и весы поставлены сюда, что когда мусор будет привозиться, мусор будет свеживаться на весах, после этого это будет регистрироваться везде, чтобы после этого машина пойдет на мойку, и там будет его химическая обработка мусора. бунёдкорон тамоми нозукиҳои табиати кӯҳистонро ба инобат гирифта, барои халалдор насохтани вазъи экологӣ чораҳои мушаххас диданд. садди махсуси зидди тармафуроӣ ва сангчарху селфуроӣ имкон медиҳад то ҳудуди корхона дар ҳолати пок қарор гирад. Здесь мусорополигон так рассчитан, что никакой мусор, ничего, ни в грунт, ни в реку не будет попадать. И все здесь будет обрабатываться. Через каждый метр там будет засыпаться песком и трамбоваться. И там у нас дренажные трубы поставлены, так чтобы мусор, вода, ничего не попадало ни в грунт, ни в реку. Это по всем высшим нормам европейского стандарта все построено. яке аз масъалаҳои дигаре ки ҳаллу фасли воқеи худро пайдо намудааст, ин таъмини бехатарӣ аз сӯхтор мебошад. тавассути қубур ва насоси обпарто об ба ҳудуди зарфи махсус бо ғунҷоиши 20 тонна об интиқол ёфта, қад-қади иншооти партовҷамъкунанда, таҷҳизоти махсуси сӯхтор хомӯшкунӣ насб гардидааст. бо ба истифода қарор гирифтани ин иншоот, масъалаи тоза нигоҳ доштани мавзеъ ва сари вақт тоза намудани шаҳр аз партовҳои сахти маишӣ ҳалли мусбии худро пайдо хоҳад намуд. китобу китобдорӣ ҳамчун василаи муҳими ноил гардидани аҳли ҷамъият ба дастоварду муваффақиятҳои бештар дар ҷомеаи мадании Тоҷикистон нуфузу манзалати зиёд касб мекунад. ин шабу рӯзҳо кормандони китобхонаи марказии ноҳияи Восе аз фаъолияти яксолаи худ дар бинои нав натиҷагирӣ мекунанд. гуфта мешавад ки дар ин муддат бо зиёд шудани шумораи китобҳои тозанашр сафи аъзои китобхона низ афзоиш ёфтааст. ҷузъиёти бештар дар матлаби Хоҷа Назриев. ин китобҳо ба китобхонаи марказии ноҳияи Восе ҳамин сол ворид гардиданд. аз ҷиҳати сифат, мазмун ва моҳият муштариёни зиёд доранд.
این کتابی که در دست من میبینید این کتاب شخصیتی بزرگ هاشم گدا می باشد. این کتاب در کتابخانه تا امسال وجود نداشت. خوشبختانه طریق برنامه رشد فعالیت کتابداری در جمهوری تاجیکستان طریق کاروان کتاب امسال به کتابخانه آمد. زیاده از 20 نفر بوده ای را استفاده بوده. بیشتر خوانندگان امین شخصیت بزرگ رو ادبیات های امین رو پرسان می شدن. خوشبختانه امسال دسترس شد. ما با خوانندگان مثال به یگام ممنونیت می توانیم که خدمت رسانیم. کتابخانه مرکزی ناحیه واسه در شفت قصر فرهنگ ناحیه واقع گشته سال گذشته مورد استفاده قرار داده شده است. از تالار و 2 حجره کتاب‌ها عبارت میباشد. این کودکان همکنون به این مکان علم دانش قدم نهادند. میگویند که رفتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آنها را روح بلند گردانیده. از همین سبب از میان مرکزهای دلخوشی بازی‌های سونی و کامپیوتری این مکان کتابخانه را انتخاب کردند. کتابداران به کودکان گفتند که آنها انتخابی درست کردند. از سیاحت به کتابخانه فهمیدند که اینجا مقدار زیادی کتاب‌های نادر گرد آورده شدند که از مطالعه آنها شخص عقل و دانش گرفته شخصیتی به کمال رسیده تربیت یافته به آرزو و مراد میرسد. کتابخانه دارای 14939 نسخه کتاب می باشد. همه امکانیت‌ها برای خوانندگان موجودند. میتونن که بیاین از کتابخانه استفاده کنند، از کتاب‌های نو وارد گشته. مثال در اینجا همه شرایط‌ها مهیا در کتابخانه تالار خوانش کتاب‌های نو. بعد تماشا کودکان اعضای کتابخانه شده کتاب‌های پسندیده‌شان را گرفتند. از همه مهم روی آنها به این درگاه گشوده شد. کتابخانه از گوشه‌های مخصوص عبارت میباشد. در این گوشه روزنامه و مجله‌های دوری همه روز گرد آورده میشوند. در پهلوی کتابخانه کلان کتابخانه بچگانه واقع میباشد. کتاب‌های افسانه و حکایه‌ها که با قلم ادیبان شناخته تاجیک و آثار ادیبان ادبیات جهانی گرد آورده شدند پر از پند و حکمت و سرگذشت‌های جالب عبارت بوده با آدم روح و الهام تازه میبخشند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در شهر خوجند مرکزی ماموری ولایت سوخت در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای مهم مسئولان ساحه فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی رویه‌های صنعت و رسومی بهتر می‌گردد. نتیجه همین است که سال از سال تعداد خوانندگان و کسب آموزان از حساب جوانان و نورسان در چنین مؤسسه‌ها رو به افزایش دارد. همکاران ما راجع به همین مسئله گزارش دارند که به این مضمون است. در مرکز ماموری ولایت سوخت شهر خوجند 4 مکتب صنعت و موسیقی و رسامی بچگانه فعالیت می‌برد که در این مؤسسه‌های فرهنگی نزدیک 800 نفر جوانان و نورسان تحصیل دارند. برای در سطح ضروری دایر گردیدن مشغولیت‌ها آموزگاران صاحب تخصص و هنرمندان صاحب تجربه موسیقی‌های هنری سرایندگی و نوازندگی و صنعتی تصویری را به خوانندگان آموزانیده محصلین مکاتب بالاذکر در چاره‌بینی‌ها و آزمون‌های سطح ولایتی و جمهوریوی و بین‌المللی فعالانه اشتراک کرده و بارها سزاوار جایهای نمونوی گشتند. عبدالسلام میرزایف در صنف 5 مکتب موسیقی بچگانی به نام بوی محمد نیازوف تحصیل کرده ایستاده سال جاری در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار جای افتخاری گشته و در آینده نقشه دارد غالبیت را در این آزمون به دست آورد. در صنف سرایندگی میخوانم و در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و صاحب دیپلم و مکافات پولی گردیدم. بسیار تاجیکستان وطن عزیز من خوب گذشت و من پسند آمد. آینده میخواهم در تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده جاهای نمایانه را سزاوار گردم. از تلویزیون‌ها گوش کرده به اینجا با همراه بیبیم آمده به صنف سرایندگی آمده. عین زمان در مکتب موسیقی بچگانی به نام بوی محمد نیازوف از روی 20 اختصاص 188 نفر خوانندگان تحصیل کرده و بنای مؤسسه در روشنی یکم خوابگاه سابق کابینت ابریشم برای شهر خوجند جای داده شده است. متخصصان پرتجربه و آموزگاران جوان و امیدبخش مکتب
توانستند با مهنت صافدلانه و ارزنده بهر تربیت نسل نورس در جاده نوازندگی موسیقی کسبی و سرایندگی عنعنوی به نتیجه های نظررس نایل گشته شاگردان را در روحیه وطندوستی، میهنپرستی، احترام نسبت ارزش های ملی و صادق بودن به تاجیکستان عزیز راهنمایی کنند. در برابر دستاوردها برای نایل شدن به نشان دهنده های نظررس مسئولین در آینده نقشه دارند که معماهای وابسته به نارسایی سازهای ملی و اروپایی، کتاب‌های درسی، تجهیزات استودیویی ثبت آواز و نارسایی میز و کرسی ها را برطرف نموده صفت تعلیم را بلند بردارند. ما هر سال وقتی تعطیل که می شود خود آموزگارا با همین حالگی والدین همین ها که همراه مسئولیت کرده مکتب تامین میکنیم. من ببینید تازه هم شرایط هست. یگان چون ما یگان کمبودجان داریم. فقط همین مکتب ما نقشی همین رئیسی ولایت اندن نقشی رئیس شهرند هستن که همینجا یگان جای دیگه کجا نمیفته. صدموی هستین. حاضر کمتر. اینجا خوابگاه عمومی بود اصلا. همینجا همین جایش دیگه مکتب ما. لیکن همه شرایط نقص. خودی درباره یکون این امکانات شد البته من باور دارم که یک مکتبی نقض با همین درست همین تشکیل میشه بود با فعالیت ما وسیع‌تر میکنیم. در مکتب رسامی شهر خوجند دو شعبه رسامی و هنرهای مردمی فعالیت برده 155 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. سمت اساسی فعالیت شعبه ها این آموختن نازکی های هنری رسامی، طراحی، یورمه‌دوزی، دستی‌دوزی و قراق‌دوزی بوده. مقصد نگاه داشتن و رشد و رونق دادن هنرها و عنعنه‌های ملی میباشد. در مکتب ما دو شعبه فعالیت برده ایستاده است که شعبه رسامی و شعبه هنرهای مردمی میباشد. توجه دخترکان تاجیک خیلی به کسب دوزندگی، سوزنی دوزی، قراق‌دوزی خیلی زیاد میباشد و از این لحاظ بخش فرهنگ شهر خوجند تصمیم گرفت که در مکتب ما شعبه هنرهای مردمی را تشکیل دهند و اون فعالیت برده ایستاده است که در آن دخترکان ما از این کسب ها برخوردار می باشند و حرکت می کنیم که با آنها با سطح بلند این هنر را آموزش داده باشیم. خوانندگان مکتب رسامی در چاره‌بینی‌های سطح شهری و ولایتی و جمهوریوی اشتراک نظررس داشته ختم کردگان آن در گوشه و کنار کشور و بیرون از آن فعالیت پرثمر دارند. من باباجانов فرنگیز در صنف سوم در مکتب رسامی بچگانه شهر خوجند تحصیل میکنم. طول 3 سال است که در اینجا تحصیل میکنم و در آینده من میخوام به انستیتوت دیزاین برایم و با دیزاین لباس‌ها مشغول شوم. در مکتب رسامی بچگانه من با همه نازکی‌های رسم کشی یعنی شناس شدم و آموزگاری من یکی از آموزگاران بهترینی مکتب رسامی بچگانه میباشند. چطوری که گفتم من در آینده میخوام دیزاینر شوم و به خارجه برای خواندن روم. مکتب‌های موسیقی و صنعت بچگانه شهر خوجند جهت دریافت، تربیت و به کمال رسانیدن هنرمندان اصیل نقش مؤثر داشته. دستپروران این مکتب‌ها پس از ختم دانشگاه‌های عالی و مکتب‌های مخصوصی موسیقی در مؤسسه‌های فرهنگی کشور فعالیتشان را ادامه و بهر پیشبرد و رشد صنعت ملی سهم ارزنده می‌گذارند. мардуми тоҷикро дар гузашта ҳунарҳои волои дуратгариву косибӣ бофандагию кулолгарӣ кандакориву дузандагӣ ҳамчун як миллати меҳандӯсту соҳибҳунар миёни халқҳои дигар муаррифӣ менамуд. имрӯзҳо низ дар ҷамъият нафароне ки ҳунарҳои аҷдодиро зинда нигоҳ медоранд кам нестанд. ҳамкоронамон низомиддин исоев ва зайниддин ҳоҷиев перомони фаъолияти ҳунарманде ки ҳунари миллии чӯбтароширо зинда нигоҳ медорад аз ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. ҳамин гуна садои ғуроси арраю тақутуқи табару теша қариб ки ҳар рӯз аз хонаи акои Саидбек садо медиҳад. гӯши онҳо ба ин садо кайҳост ки одат кардаасту ҷисму танашон ба буридану кандани чӯб омӯхта. чун шуғли ӯ ва фарзандон табақтарошисту эшон дар як рӯз то 15 табақ месозанд. ҳатто хурдтарин набираҳои ин устои чирадаст аз шавқ бари падар ва бобо ҷамъ омада ҳамарӯза талош мекунанд то ҳунари табақтароширо омӯзанд. ба ин кор ба онҳо бошад акои Саидбек кӯмак мерасонад, зеро медонад фарзандону набираҳояш идомадиҳандаи касби ӯ хоҳанд шуд. ай саҳар сар мекунем кормон гӯё ки ҳамин аст. ба амрои бачаҳо қатӣ хеле дидед
بچه‌ها همزنده آرام میکنن تشقتی میزنن صبر میکنن اینجا میوریم همه دکاندا تازه‌ش میکنیم گل کارش می‌کنیم چه لازم باشد مقصد می‌نویسیم گل کارش میکنیم خب همین طریق این همین جای کار گویا که همینجا سر میشه عرکنی تا بعد تیشه تا همین دکان همین خیلی گویا که میشه هرچند سعیدبек машрабови табақтарош худ истиқоматкунандаи ноҳияи ҷайҳун аст, аммо дар вилоят ӯро мешиносанду вай бо дастранҷи худ дар тамоми чорабиниву фестивалҳои ҳунарҳои мардумӣ ширкат меварзад. диплому сипосномаҳои зиёдеро ҳам аз ҳисоби ҳунараш сазовор гаштааст. аз чинор мо соз мекунем, аз бед соз мекунем, аз фарк соз мекунем. ҳар як чӯб бароси худаш мисол хубу нохуб дора. ҳамора мо мешиносем, аз пӯсташ бинем, ҳамин хеле мешиносем, кадмаш чӯ хуб аст, кадмаш нохуб аст, чанд табақ мешава, ҳамаша гӯё ки медонем. кори мо ҳам душвор аю, ҳамин кор қатӣ ҳамин машғулему хай чел бигум омӯхта ҳам шидем, ҳамин хел гӯё ки дар назар мо қин наметавонистем. табақҳои сохтаи акои Саидбек нақшу нигори гуногун дошта ҳаҷман аз ҳамдигар фарқ дорад. табақи аз ҳама калони сохтаи ин ҳунарманд бошад 1.5 метр аст, ки дар он 10 рӯзи қувваи корӣ сарф шудааст. аслан акои Саидбек табақҳои худро мувофиқи таби мизоҷон месозад. аз ин ҷост ки дастранҷаш то ба ҷумҳурии Ӯзбекистону Федератсияи Русия рафта расидааст. зиёда аз 30 сол шуд ки мо табақтарошӣ кардем, کار کرده ایستیم. ما هم شاگرد بدیم مثل همین بچه ها کار میکردیم. خیلی گویا که استادان و دنیا گذشتن، ما هم اینا استاد شاگرد ها هستن. اینا بچه ها همسایه ها خیلی بچه ها همیزنده کار میکنن، صاحب یک میوان یک زندگی ما به حساب همین گویا که برده ایستیم. бояд гуфт ки дар тарошидани табақҳои хушсифат ва кашониндани бори рӯзгор саҳми фарзандон низ калон арзёбӣ мешавад, зеро қисмати аввали табақ ё ҳар асбоби дигари рӯзгордориро қаблан фарзандон омода сохта, баъдан падар рангубор ва ҳамвор месозад. дар натиҷа дастранҷи онҳо ба фурӯш рафта, зиндагии эшон беҳбуд меёбад. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.